kampung nami. Lupugo ni alaman nami. Asa takas tomo-tomon namin yan. Baik damang ma, gudang panamunamuni. Soni mali hamu ang boru. Gabi ko. Ninaungujak kami dito di julunya labang munaon. Gabi. Saya ujak mapanggawian, ujak mapahorasa di tumpak abad tabat puri batang. Laos dinarohami manabotok kamu. Bunga upasata mi. Songon silas ni rohanami maghite pargue pir. Nantangnya kami dito di rohat tabat puri batang. So nidok di situ tua. Pirma pokki baul-baul pacalongan. Pirma tordi muna saya luju-luju maka pangomoan. Asa sa masuru sa matuwe di tigaras. Nunga sa tami tutu di pogunya apa muna jelas nunga upa sa tami. So si piritor di duhamu. Sai sa metode tukang gabian sa ma tu parhoras. Masoni mana hamuru. Jadi mana kamu jawab kata. Horas magi kamu present ibu menan. Horas. Isi buah pemutulan minang sahat lima markiti adwifir asima turunan Tuhan majak kemma daging do pejinami ami saduhukna parkir lemun dohonon nami ma sahon katanya pasa duruk nor altumenna naniagatan niruhian
Oras sami akapangurumo na majaro. Siro pigadama niragay na mga liyan. Hikmat.